Nubirigiro bwakwa kwithira uri na muthenya yo muthongi mutegeri wa Meru TV na ngatho cia mwanya no tuba kwimba kwithirwa uria muna batwi ngakurikanirwa ni tariki 12 mweri ni jwa kenda mwaka 2025 nteto na njira indaje ira tumbite kwithira twikuthuranira muthenya yo naru tukumenyithia jara jonthe yethirite yagita na mbere ndene account ya Meru na kinya ome ya account ya Meru uniri torakwa urimbita njiri wa cheupe. Na tukiambiria na tetesia tuguru banarua ni ati nakio gikundi kimwe kia ataalamu akuba ugima bwa mwiri kuma University ya Kushi ya Japan na bontu kwa naru barikiti kwithwa bagikinya ja county ne ya Meru na arabombite kwithwa bagikinya civitari ne ya Meru level 5 gutegera na kinya gukujira uritingugi bwa mashini mwero rombere kwithwa ikiretwa ndene civitari u ya endoscopy. Ataalamu baba ni bombere kwithwa bakiriongira aje kathumba na arabombite kwithwa inya bagitegera aje ba mirimo ya mimero na mirimo ingi mingi nikenda baithwa bagitigira mashini iji ne kurita ngugi kuringana na murungamiri kana ura no CEO wa civitari ya Meru level 5 na ura wijekene na rito ya Bernard Murithi na netete na mbena kwithirwa akiuga ngwataniro eje nithiritwe ikireta mantu ja mega ndene ja county ya Meru na arakutariria nguruki na kuwa ndiunga ya ataalamu baba igatetheria kinya mabisa beto bogima bamwira ja county ya Meru bombe kwithwa bakimenya utumuri bubwega pa mashini yu na kinya bombe kwithwa bakimenya ura beta na mbere kwithwa bakimenyera aje na mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi ari nacho tariria. Ataalamu bwagima bwa mwiri kuma University ya Kishu Japan ni baikinyete civitari ya Meru Teaching and Referral Hospital gutegera witi na mbere bwa mashini cia endoscopy ira batethirite kureta kiri civitari yu na rebethire bakithithia utungata bubukire yaje mwanya mwanya gukurukira njira ya mumero kiuna kinya njira ya uciari nikenda kumenya mantu ja kansa ira yetempanga kiria kariba Meru. Civitari iji twithaa twina ira twita endoscopy unit ira yomba kuthithia screening na ibo kumenya itukwenda kunyia staging ya cancer cietu cia mwiri kenda tumba kwithwa twi gwata cancer early enough. Jora bombete kumenya one of the agenda governor wetu ugire tumba kumba kwithwa twithithia screening na diagnosis na early treatment. And that is the mandate that we are having today to twina ageni kuma Japan. Kuringana murungamiri munene wa civitari je Bernard Murithi rukuba gwete ugeni kire civitari u na arombete ya Meru gutigirane bagwikinya civitari na je magita kwa magita nekenda komekera utungata bubu akiuga ngwataniro ije gatetheria kureta kinya machini na utungata nkuruki civitari na je ojore bwero igavana wetu buje busik services civitari yetu. We are on the process of streamlining everything nekenda bomba koja civitari. You'll be able to get the services that you deserve. Tuga Rome was not built in a day. We are starting here today and we want to tell people that our services yetu, they are the best. Kwa ubweja tukamba wita nambere itwitete kuthidia ura bomba koja civitari na nukwenda gwenta Antoana ukomba kweja no ka director kendo kutiga twike kwina no kweja aja rukiri no ko mogoro so iwime mitaratara na mbere twitete kuruki Murithi na rombete mwingi guciandikithia na kandi utungata bwa mwiri ya SHA kwithira ni kurungamira mareja civitari na kuthiria mwaji ngarama ya utungata service iji ukethwa wina SHA utikio kuria ureja civitari ikakurungamira kuthithirwa kithini kiu kia endoscopy colonoscopy na inyei ukethwa gwikanya makara geta ka twita kakukathima kaju kwa still karungamirwa wabao inasha kiripotera Meru TV kuma civitari nene ya Meru General gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Igana hana ripoti yu ni ati nawe PS wa Mainya kana irajijekene ya Energy Alex Wachira wamwe na PS wa biashara iji nini no Patrick Kilemi ntukwe narua nibombete kwithira bakiriunga ruterene rwa Igembe North bagwatanirite na mubunge wa rutere runwe Julius Taitumu bakiharia kana kirindi ungeji zao nibombere kwithira bakia na bus ya skulu ya Ana ya Kwana ya Marire Day Secondary School wamwe na arabombere kwithira kinya bakiambiriria murandi yo gwikirwa kwa mata kiri town ya Lare Kaelo na kinya thoko ya Mutuate wamwe na kwithira kinya bakinenkanira transformer kathumba cia kinisa
ile kuririkana iri akuwi na skulu izi ya Marire Day Secondary School. Bakiaria atongeria baba ni betete na mbere na kwithirwa bagikatha thirikari ya William Ruto bakiuga ati kuria thirikari ni kukuona maendeleo na kiri barabara opposition kana bateke thirikari utekio baguta na mbere kwithirwa bagitethia mwananchi wa kawaida. Ni betete na mbere na kuabo bagakara thirikari ni kienda bomba kwithirwa bakiretera antu bao maendeleo. No mwaniki wetu Nteto kuma Rutero rwa Igembe Mukiri wa Nkunja ari nacio tariria. PS Omainya no Alex Wachira amwe na PS wa Cooperative no Patrick Lemi akinyete nterese Igembe no tharaba watio ni mubunge wa Ntereino wa Julius Saitumu kinya kuthanania mbasi ya skulu ya Marire Day School amwe na kinya kuruoria street lights ira ikomba kwethira ikimere kantra sekaelo mutwate lare amwe na ntobetwe akinya baretete transformers nterese kinisa akwena skulu ya Marire ende bakiari ni bawetate oni boiti nambere ya Kenya babati kwethira bakiona ende tengono ira sekamankura. Niko na furaha kwa sababu siku ya leo tunakubaliana kuwa tuko katika ile reli ya maendeleo. Ndipo kanatebuo na arua beyete kuwa nkore amarando yonde ya Marire. Leo pale Lare tunaenda kuweka stima ile inaitwa street lighting. Kutoka pale huko chini huko Kamukunji mpaka pale Kagoromo. Ukitembea mwizi atoroke, wakina mama boda boda wanapata mwangaza. Hiyo tumetoa kwa serikali. Ndio baba. Kaelo vile vile. Ndio baba. Mutwate vile vile. Ndio baba. Na Tobetwa Kirombo. Ndio baba. Tumeweka milioni 10,500 kupitia kwa huyu mungwana anaitwa PS Alex Wachira. Uteona hiki Tamwe iko yetoka njeria mwake olo. Lakini contract ya atima. Muradi naomba PS usisimame tena. Wewe ukiwa umefanya bendera hivi hata kama ni mabonde, ni milima, watu wapande, wainame, watu wapate nini? Bila arena everyone yege no dire kiwa ina basi wewe mwe tima kama yeye mheshimiwa mbele every home Israel ina stima yote matoa moyo aembera barabara hii ya Gembe no tiondele kumishua la ndio wetu watoki langa motolo all the towns to tina town na kabisa mantao bila makosa waliweka pressure. Rais ameweka 2 billion shillings kuwekea nyumba 26,351 houses hapa Meru County. Sio shilingi moja, sio shilingi mbili, sio shilingi 3, 2 billion. Ya wapi? County ya wapi? Ya Meru. Na siku ya leo peke yake zile miradi ambazo tumezindua hapa, hiyo street lighting ile ya pale tulikuwa kule mbele ilikuwa inaitwa nani? Kiolo, na hii ni ya 38 million, ni ya 78 million shillings hapa. Hii constituency ya Igembe North ambayo kwa connectivity iko chini kidogo. Hii constituency peke yake rais ameweka 395 million shillings kuwekea watu 4,600 houses. Tupigie rais wetu makofi. Na ndio naona hizo ndio umeona roho zikifanya nini? Zikitembea. Kwa sababu hiyo ni kazi ambayo inafanyika saa hii, na ifikapo December mwaka huu tutakuwa tumeweka hizo 26,351 households hapa Meru County. Hiyo ni kazi, si kazi. Oriu endekera atongoria babonde ni barite na kuwate bongwe yo ni kuwata mukathe William Ruto mbaru kenda bomba kwetha ne bakuona weti na mbere maturene. Nini kwa heshima? Tukae kwa msitu ama tukae pale jikoni? Tukae kwa msitu? Tukae wapi? Ndio tuache kupekua. Wengine wakichota pia sisi tunachota. Tafuta na kuletea watu. Kweli au si kweli? Wapi makofi ya rais? Makofi ya rais. Tutamu na si tutamu. Na mtoto wetu kiendeke. Kapi. Tutamu. Na watu wetu wa KPLC watakuja, tuta raise reinforcement scheme. By the time tunafanya mtihani wa KCSE na tarajia tutakuwa tumeongeza hiyo transform. Na hiyo ndio manufaa ya kuwa wapi? Wa serikali. Na twende rais ndio atuongeze
Ndio kati huo. Alafu nikawaambia maneno ya street lights, wamesema wameshukuru na tuzidi kufaa. Lakini wameniambia uje wapi? Hapa. Sina mna hiyo. Sina. Nikiripotera Meru TV kuma sukuru ya Marirende Secondary School rere Gemena Beta Mukiri Onkonja. Na tugitigana na ripoti ya mukiri wa Nkonja kuma rutero Gembe North na ndeto gachokera ja gicigo mbunge kia Buri na ara nawe cabinet secretary wa Trend Noel Kenyanjui Kinyawentu kwenarua na kumbite kwithirwa Kilunga ja county ya Meru na rombite kwithirwa gita ruterene Roburi na kuliungira industrial park ira iruire rorera gicigo mbunge kiu kia Buri na ara kugwatanirite kinyana munini wa gavana ja county ya Meru Noel Linda Kiome na onjirithia mwanya kana kuliunga kwao ni kumbite kwithirwa kukirigirwa kurerigiri na kweterwa ni antu na ara CSO jogwite akumbite kwithirwa kiriunga kuntu kuu nikendo na murandi jo harajo kinyite akiaria CSO jo netete na mbere na kwithirwa kiwa kuringana na we na kona murandi jojo ni jombite kwithirwa jukithirikirwa gicunchi kia 95 netete na mbere na kuga ni gukwirigirwa rira murandi jojo kethwa jukithira jugitetheria arimi kuma ruterene ru a biashara na kinya oeja ni bongo gikiri akari barutere Romero na we akiaria munini wa gavana Linda Kiome netete na mbere na gucokia ngatho cia mwanya kiri thirikari ya Rais William Ruto na arauhite ni thithiti bwega kwithirwa ikireta maendeleo mwanya ndene ya kaunti ya Meru na kuga ati atongeria bonthe ba kaunti ya Meru bakethwa bakiritanira ngui na thirikari nene gutigira Ameru bakureterwa mirandi kathumba no mwandiki wetu wa ndeto mwende wa Libuni ari na chotariria. Minister wa wonjorithia nthiguru Nelly Kenyanjui bawatanirite na munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome amona atongeria bangi kathumba kuyeru arene baliongirite nchuku ya kuongela dhamana kana na gichomba industrial park irere ruiriro rera gicigo mbunge kia Buri na ni arabatongoretwo ni MCA wa ruiriro rera kithinji ntuo bakua nchuku yeta na mbere kuguna kariba Meru bunene. National government amona deputy governor na investors bonde tajita gutega area industrial park ya Kinya na ibuje nyamoje yombeta go support wa national government na county government nikenda yomba gukiria Meru county yetu amona wirorera ankwenda go promise ati anabeto bakwana ngugeja na inya a biashara kethura thongi monwaja na mantu jama na monoja kathithe kaja arwa tukujete aja ruiriro rera rutererwa ande Waisiolo tujete gukungwira kuona project yetu ya Meru County Aggregation and Industrial Park aria kinyete tuena mugeni wetu wa heshima wa Ntukwenarwa cabinet secretary wetu honorable Lee Kenyanjui na tuweja tuona ati muradi jojo wa national government tugwatene na county yetu tuongozetwe ni governor wetu His Excellency Isaac Mutuma Ntwethingia project yeje ya kuikuthira project yeje keje guturetera miradi value addition ndene ya imera bietu marigo kaoa na imera bingi ikwachi cotton amwe na kinya pyrethrum na intobiria bionde tuandaga ndene Meru County ikenda tombe ikuongera value tuongera mbeca ira tuketha tugikaira miuko. Through this we will be able to minimize the post-harvest loss. Our farmers will be able to get value for their produce because they will be able to get markets. Na watu wanapenda umbea wa kusema kwamba hamna chochote kinachofanyika. Hata kama angekuwa kipofu akiguzaguza na kupapasa atasema kweli umefanyika gani. Kanani unaona? Dema nawe akiaria Lee Kenyanjui ariwa Meru no yatongoretie kiri wa kibonchuku yaraide gicunchi kia 95 akiwa ntubobo kinyanelikite no ntubo kwithira bari na ngwataniro gatetene ka thirikari nene amona thirikari ya kaunti ya Meru. Tumekuja hapa siku ya leo kukagua mradi huu wa KAIP ambapo ni mradi wa ushirika baina ya serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa, na katika ushirika huo serikali ya kaunti imetoa milioni 250 na serikali ya kitaifa imetoa milioni 250, na haswa madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba tuna viwanda za kuweza kusaidia mazao yetu kutoka sehemu hii
kama kahawa na macadamia na avocado ziweze kupatiwa value addition na tuweze kupata mapato kwa madhumuni ya kusaidia wakulima wetu. Serikali inatengeneza the infrastructure, lakini hatimaye mfanyibiashara atakuwa ni cooperative, mtu binafsi ama wale ambao wameshirikiana katika kazi zao, na tungetaka kuhakikisha kwamba imekamilika na kuweza kusaidia watu haswa katika siku zijazo. Tutashirikiana na county kama barabara hii ambayo ni kama kilomita 2 kuhakikisha kwamba imeweza kukamilika na eneo hili iwe kielelezo kwa hata county zingine hapa nchini kote. Na baba kia tongeria batongoretwo ni munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome ni bachokete nkatho cia mwanya kiri President William Ruto na ntubo kureta murandi yu Meru bakiwa thirikari ya kaunti yetana mbere kuwata thirikari nene mbaru nikenda bakona mirandi enge kathumba. I thank the national government and the county government for the support iratumbite kuona nontu baba kizi muradi jo izwetete bwega na itugucokeria nkatho His Excellency President wetu William Ruto nontu bwako tunenkira kanya Meru County niyo yongozete ndene muradi jojo jwa KAIPS na Meru County twendene ya Mount Kenya region na turea kuena Isiolo turea kuena muradi jwa Lapset. Meru County tukethera tukibenefita gukurukira ki Isiolo Meru International Airport tukuga batwe His Excellency President William Ruto tukugwete njara tukamusupport ikenda tumba ikwenderea ku benefit kuma thirikari yawe ya national government na Meru County itukugwirwa twe number 1 development ya KAIPS. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni. Na tukichoka ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi ni ati nawe nkatha ya munini wa rais no Joyce Kindiki ntuko na ruwa nombete kwithirwa agitemania na ekuru kuma ntere mwanya cia kaunti ya Tharaka Nithi na ara etite na mbere kwithirwa bakithithirie mutemani jo kathwana ira iri wandine ya Igamba Ng'ombe na ara kiaria nkathe nitite na mbere na kwithirwa akiuria ntu kwithirwa bakimenyera miti igitire aba mianda na tiko miteyaniria nguruki nitite na mbere na kwithirwa akena mbe uche miti mwanya nikenda ntu bomba kwanda irio mbeu ya miti ya matunda na kupori na ndipo mbe kuthirwa bakimenyera mbeu ici nikenda miti ici jita na mbere kwithirwa igikura bwega netite na mbere na kinya kwithirwa akigwatwa mbaru ni county commissioner wa county ya Tharaka Nithi no David Gitonga. Of Tharaka Nithi County for this important occasion, we gather here not only to witness the distribution of 20 fruit trees, but also to reaffirm our shared commitment to building resilient communities, protecting our environment, and securing a brighter future for generations to come. Value and nation of local produce. We wonder, how will these trees do that? That is what we are told. Usiende muuse hiyo miti, ndio naambiwa usiende muuse hiyo miti, uweke pesa kwa mfuko ama ukunywe pombe na maisha inaishia hapo. That meat can make a difference for you. Even in your retirement, you can sit under that tree and be eating there. Hata kama usijashinda kuamka. Yes. So be careful with those trees. Now, validation for local produce, they send very well that out the touched area. So these trees will eventually bear fruits that can be consumed by our families, but their potential extends far beyond that. The fruits can be processed into juices. Kama wewe uko na miti yako 5 na moja imetoa 300, hiyo ni ngapi? Si ni 1500 times that 45,000. Ukiwa na 100, so nawaomba tafadhali mjue hii miti mnapewa, si ati unapewa uende ukauze, useme unangoja ile serikali ya Kenya Kwanza ilikuambia pesa mfukoni. Ukipanda hiyo miti utunze, utakuwa na chakula. We will continue to pray for Her Excellency because of the good work that she is doing for this country.
Na tukitigana na ripoti una ati nayo bunge la mwananchi ya kaunti ya Meru ntukwena arua ni pakwithiritwe bagika gikaro na rabethiritwe bakiariria mantu kathumba na nkuruki ni bombete kwithonya bakiariria michetho ira yirigiri kwithirwa ikija ya kaunti ya Meru bakiaria ni baugite mantu jonthe jombikite gukurukira utongeri bubwega bwa ngavana Ororio thai no mutuma ntwethingia MC Mwitonga ari na ndeto nkuruki. Ugambi bwa bunge la mwananchi ni bombete kwithirwa bukiumira aria bombete kwithirwa bakiuga ni baraithiritie na metho jethaga na bakona utongeria bwa mutuma ni bung'ani na ni bombete kwithirwa bugita bwega oja uria berigirite. Kimarieto jakwa mbito Francis Mugambi bunge la mwananchi aja Meru oni gancokie nkatho inene muno nontu bwa gavana wetu mutuma twithinkia bena deputy governor Linda wetu Kiome na tucokirie kinya chief of staff wetu wanambije we nkatho muno batwi atugwiritwe muno nontu ugategera kaunti yetu ya Meru ntukwigana ni ciere matunda maingi muno na atukugurwa muno nontu kinya bwa assembly yetu ya Meru itongeretwe bwana speaker Ayubu ikuringana na antu bara bakeja Meru EMCA baba ingi sana na ndi tukwira na biashara betu ogeni mushibi na tonya ni mariko na ndi nontu antu bara bejite Meru bena mbeca ite kwenda muchetho bena mbeca janchugo na kira tukuromba batwi hoteli cietu ichie cicioge kawaida na baibange nontu mutiririko jwake ni jwete guku na tucokerie ngwataniro MMCA jonthe ire gwatanirite na gavana mutuma twithinkia bena speaker Ayubu ikureta ugwataniro bubwega burabura urite miaka 2 ici niyo ngwataniro ire urite miaka 2 kiutongeria burabura ario lakini thaici ngwataniro ire guku ni ciere matunda manene sana nontu gategera kinyana baskuru macindano jarari Meru na ndeti jajangi jejite Kenya mzima yale aja Meru. Kwa majina naitwa Vitali Sontita, mkaji wa Getembene na mfuasi wa bunge la wananchi Meru. Ningependa kusema hili, namshukuru bwana Mutuma Twithinkia kulingana na uongozi wake ambao anaendelea kutuelekeza ili kaunti yetu ya Meru iendelee mbele. Na tena tunajua kwamba tumeleta imani katika kaunti ya Meru. Ndio maana ya kwamba the County Assembly Sports Association kupitia National Executive Council walifanya kura na wakasema kwamba Meru ndio itakayofanya michezo ya MCAs ya sports, na ndio maana tunasema hiyo ni socio-economic development ambao ni mzuri. Kwa hivyo itawezesha sisi kuwa na biashara wakati huo. Oktoba 24 itachukua wiki moja mpaka 31st. Kwa hivyo hiyo ni shukrani. Ya pili, ningependa kumshukuru bwana Chief of Staff Dr. Julius Ntombijiwe, maana coordination ambayo anafanya through the workforce ya Meru County, tunaona tutasonga mbele na tutakuwa na development. Ibwega mbitawa Josphat Mukiri kuma Gitugu itugwiritwe muno na arua twe mbunge la mwananchi tutirimene aja nonto bwa kuga uma mantu jara jenderete Meru nonto bwa ngwataniro erereo gukurukira gavana wetu Isaac Mutuma Twithinkia uma ituonete nthiguru igatongerwi muntu mwega eja injega nikio ntu thai Meru tuonete matunda jo tongeria bubwega gukurukira Mutuma Twithinkia itugwiritwe nonto itukuona yani kurobi kure akurobi kurionekana nonto bwa ngwataniro so itukuromba kinya atongeria bau bangi bete na mbere na gusupport mutongeria uju wetu murungu atwete masi mrezo ja kumbeta kwa Gituma Lawrence kumaja Kinoru kia mbere ikuga ati bunge la wananchi twina ngwino gisane gutegera thirikari na so far tutegera thirikari twoni tutete bwega twina Mutuma Twithinkia kebiere candidate ororia ke bwana Mutuma Twithinkia indretere kirimene na kirimene grandretere ikirima ikinene ya Kenya togo ati Mutuma ka gavana kaire no gatongeria Meru cyo tutithete bwega na itho kwa na maendeleo njire cikolemwa ndawe to jira sibitare ende Mutuma wena thirikari ku na speaker obunge na tuongera ure kumenyera alitingwe tawe mbizewe ito kwa tutania bwega. Naitwa Joy kutoka Meru. Wameongea kila kitu. Mimi chenye nasema ni kushukuru bwana Mutuma, kusema ni asanti, ametushikilia kwa muda wenye amekuwa kwa kiti.
Amekuwa mtu mzuri, hata kama watu wanamuongelelea vibaya, but I think yeye ni mtu mzuri zaidi, na pia akiingia kwa kiti mwaka hiyo tamu nyingine atakuwa vizuri. Hiyo inamaanisha kwamba ingie tamu ya pili atarudi vizuri, na pia atashikilia kila mwananchi ambaye ako hapa ndani ya Meru. Thaiji wategera Meru County kaitete ambere bwega njira gaikurimwa ethero macukuru aja kuthondekwa ethero barabara kachigwikirwo icia macinani mara mwinthongi otegera ethero Meru town ketheri ikweja kwithirwa munene ora twinu thaiji jawe ngavana ntoithinkia na gwita ngugi ire bati ngugi ire itaniritie ngugi ire karitie mwananchi wonde o Meru kira ngwendera ntoithinkia kwithirwa ate no baguci ate kubagua uju kanoria antu bonde ba Meru ni antu bawe na gorinda kiome kwatanga bana bwega inda kwendera muno indonere otina ote gwita misetho no gwita inyaga nsene itwari na gwe sande arora kirunga murungu akutharime itere yantu ba Meru ngugi twambita gwa Caroline Karendi ingucoke aria ngavana wetu mutuma ntoithingia nkatho nontu bwa buria nontu bwa ngwataniro njega ya Meru. Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Na tugitana mbere ni ati nabo akari na biashara ba matendeni ira iri wandine ya Mitungu gicigo mbunge ke South Imenti nibethiritwe bagiciumiria na kwithirwa bakiuabo no kabaka ni mujumbe wao no Daktari Shandra Kimweti bakiua mujumbe ucio ni murongo na kinya na arimi ni kwithirwa gikinyanirie mawira ne jara abekire bakiaria nkurukia karibaba ni betite na mbere na kwithirwa bakiua wagi bostima ruterene ru ni butumite ko atuika kwina wamba bubuingi na kinya wagagi boka ribo kethira bukingia muno ruterene rwa Mitungu no mariki wetu anteto Jeff Wagituma na okare Antonio na turetira ripoti ije nabo akariba matendeni irere wandine ya Mitungu kirigisigo mbunge ga South Imenti ni bameneretie mubunge okaririte giti ko kagita gaka Daktari Shandra Kimweti na kinya guturanga utongeria bwawe makutho uria nandi bakuga kwa miaka 3 ari utongerie ne bateonete gekukenera kumane no utongeria buu na kuga kinya bataigwa tumurite kanywa kawe kiri mbunge nene ethira gitetera antu bagicigo mbunge giki MP wetu tiyengo gewe ni riku twamuthurire twitira no nya parliament tigwa akiaria etire akira tigwa gitutetera tumona iregurwa kurukite na ndege kethi mucemania geta antu bakai anene babe na iu bageta baru makia bakurea bagakuruka na itukoria atiri batu tongeria bu tuthure ni boai no teithio bo apure ibuiku no nditurigara mono no tongeria bu bwa thirikari thai MP watu ko kamata atongeria anene bara bene iu akabikia sara kubanga misema na ntije baite kwariria mbi ingari ndonye musatare twitiretie aja zwawe woni mbona ngari kurukite nkoria no munene wetu uria kuma athurirwa karira giti ntaiguine akita mucemania atwira no ntuburiku kanini nda gutucokeria nkatha twira ntu betu ibu anthurire na mantu twarikanite nkabuthithia gutikina kimato thithagiria Sandra Kamweti na wonyate katuiga gwarietwo tika twamona akara wetetere iguru ya nyoni na ndege atumba gwitana ngari no tumona nkurukia karibaba ni bagwita mujumbe wao murongo na kuga kinya mawira nekanirite nabo kagita ga siasa na aremi kujojuria na toija gatutethia lakini angaga kuruka na ndege iguru itetie na mi ntaigu inaretie kinya swaga imbia thithagia ninkaga kamyanka yata kuthira nduka cieto turirara ome tuthikeretie no ntutire gutikuno roje nyana ndebo kandaithĩria bona mutongi jwe gituro ndangeta guta kilomita 2 ntaeri na mbeca ciringi 30 na uchumi ne ubwitirie gutembeca kwena bonge twariruke minya stima tuthire to stima twathima twanenkana document cieto ciende cia ibande twara tutethira bimya biere ikingi bitete kete aja na mwanka narua tutona ikingi utekyo tuonaga na manto yonde tuojorererie nigatura gaka ituga tigere tote stima twauria tukero irojo iauke aja jago ndekira kagugia ukau no maita jana no ntobo kwaga stima mwanga ndaserenda ndare muigwika kairi kingi kuma kire akaribaba ba matendeni bonto bonge bore aja keminya kore onto atwerere atigire atwera kwena twana tuthatu twana tu tutebethe na tutebangina na jokiria marietwa etana jo nauga gakonsinda twana tu kuthoma piri na thai jinja tore twengati cukuru
batwire tugatetheka atia tutikuona nene bau tutethia batitwire rimwe tutiringa kura batuika iri tukareni tukariu kathirikari twathurire thirikari tuthikira roche Keminya ogwo kware jama ingia Keminya wangwa mbere tabiko kongone kwawe na ntai kwa kongone kau kambe ya konimbie karaku anto baraba gweka mbere ya bare kanto bayu anto bate kwanda taka mtoro ground ni abona thina cia mtoro ground ni Sandra Kamweti ananta mona yete area yao anatije mbuga matendeni ko nĩ arĩa bakĩrĩkĩria bakuga ũkenja kwithira mũjumbe ũjũ atethira akĩbatethia bo kĩrĩ kĩthurano kĩnjĩte bakomba kwithira bakĩmũania na bathure mũjumbe ũngĩ itwaĩrĩtwe ja kũng'ana batu na nda tukuga atĩrĩ ĩkeja kwithira tugakinya gitara siasa batejete gũtũthia inyonto bomwaja tuona tukauga ũkagĩta mũtũrũngama katũkara na kura cietu twenda kugwithia ora tukagwithia tumugwithia kana twenda kumarukire turenda kugwithia bo bonde barare ku to baringe ndego baringa ndegoro no tutemendera tukona kirebo na bara mo 2027 no peo 2027 tu unte akon timunengano nturi nkamwa kaire gwito mama mbunge no nyanta igwa kiari nyambunge nyarimo Boteka musawanda iwinyaki kagwetu so dimedio temo sawanda mbagweta utwikeria antu bagwetu kagate yana machina ntu mwirora geta kuga ari 2027 tiko tawe na wen aza matende nyakaja kurunga makoromba kura batu kwanza ndio unya mugerambu na ntege bwega kwanta tabo bandoretie muno no ntatamimbe ndio na yanti baba ntije nkasiara na motongi atia ndio mugongo kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Na tukitigana na ripoti ya Jeff Wagituma ni ati nawe musiasa Mbweri Mbasa tukwena arua nombete kwithirwa agichumirie na kumeneria bonene MC wa Kworoterwa Nwena Itore nikirakuga nethiritwe akiaria miario itibugi akiaria Mbweri Mbasa nethiritwe akiuria MC uju kwithirwa akimenyera miario yawe nontu mantu jara akwarije gi county ya Meru ni jaka akuonania ati kumenya ni mbio jongwe gwita na mbere ndene ya county ya Meru MC Mwitonga na Nteto Nkuruki Oma bwakama ni ati nchamba ya Centrimenti ikurikio kunia rukirwa na arua na ni aria yombete kwithirwa ikiuga ati Nande itekira kaire na no mwanka MCA na Itore akomba kunira kanua kawe nko akiaria nombete kwithirwa akiuga jaujo okuigua itwa mbeta wa Mbweri Mbasa kuma rutererwa Centrimenti kireke utumana rure tugeria kwania na twaria tukaria muno no tubamiaria tukugwe kuma ndene Meru County na imiaria tukugwe kuma Meru County miaria menunkwite bui itikumenya imbie na thina nayo mbere gatwariria nominated MCA uju gutona Itore na Itore kangutare buru bano utara wa ugwe kankwire kabisa uga na Itore rekana na mutuma oteoka mukinya na Itore ugo nominated na nominated ndu yote mtu okuthurire ugo ribateku wathi kiama giaku kira gia kunominatire na ikyo giukaritie na Itore kiama kigi gakurekia gikuringe ndiguru ugo menyo kuro theri ikaba mtu tutari anto mtu jago nominated kiambere niki ugo itwije ugo twire kwa watenda ikawira no twire kwa tenda itwije ikyo kulira nani kaenda matoka kairi wita kwa watenda inge kankure thirikari mutumo tikyo kona chandu iro kwendo cha gutanyuma na cha gutabanyuma no ntubwae yo ntukugenda procedure redi totumira na redi tagwita keyo gitu kira kirio na kira gwario iri keja na matuaje itakuthitheka turiuga atiri nena Meru County ne thiria ndwa tuze kumeindwa cha yurete te ugwe kuma mutuma ko yuketu teigwa ndwa uteigwa gituma kyake jiteigwa nakyo ugo ituje wina group igukarite buko thiurukanio imwe mantu jara jauma igwe tuije ugo no mora wikite kana oli group ndera eta kuringa gituma ikira kindike na muchokerie kawira na choke ugo no gwo urogirite antu bara betere na ara myambene ekurubara ngingiri thatu no gwo witherwe nabo na mantu ya jangu kone jake apeni Meru eni to kumenya thine mbio kwenda gatukwira atiri tenda iwo chwande ne Meru County utete procedure itago tichokona uroruma mutuma urareka muruma tenda chame jiro kwenda iwo kwenda dijije wengene nakyo na chore baku tichokona lekana Meru imbije itu kairi kiame itu amenyere ugo litangu yonde nikenda atiri
kenda mutuma ala mwiguita ngugewe bwejo muro tingu geitire bwejo muro tingu burone ira itande ne Meru County lakini atokwire mutuma kaita ngugi ne koneka na tubamiru ba muringira kura da kenda kura ba muringira na twamwaka anyete na inya batu tutegete tutikwenda tuje kwa mutuma geitire ngugi no tubakai jababwi na jau ni jo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Central Imenti. Tugita na mbere na ati nawe hakiaria ari kaunti ya Kisii, Minister wa Karibondene na wathani bo matura no Kipchumba Murkomen nethiritwe akiuga etithiba bikibiki bakwithira bagitumira buthuku ni asiasa na bakomba kwithira bakireta wagangia bokaria ndene ya nthiguru yetu ya Kenya. Kipchumba nkurukine tete na mbere nandi na kuurirwa ngirwa NTSA kwithira bakireta mitaratara na mawatho ja Meru jara jomba kwithira yakithingatirwa ni etithiba babikibiki nikenda gutigirwa gutina wagagiboka ndene ya nthiguru ya Kenya. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma ari nacho tariria. But it is misuse of border sector. There is a great fear in this county that some of the border operators are being hijacked for criminal purposes in the name of political support. And it is on both sides of the political divide. And it has led to very ugly incidences here. Some of the persons who used to or who are operating or used to operate under the proscribed groups in this county have gone and hidden themselves in border. The danger is what we saw on 1st of September, where there was a very ugly scene in this town. We want the border sector to be regulated independent of political interference. And we want the NTSA to work together with the relevant authorities in county and national government to license the border circles and to regulate and punish those who are involved in criminal activities. Some of these border groups are being used to harass people, beat them, torture, and this is not acceptable. We have agreed in the security team that there will be a major crackdown with the support of security officers from the national level to support the county security team to bring order in the border sector. And we will do so without fear or favor, without ill will, without considering political affiliations, because we want the people of Kisii to live in a peaceful environment. So that is one challenge. When we talk about goons and gangs in other parts of the country, it represents itself in Kisii here in the form and style of errant border operators. Now, this gives a bad name to many border operators who are going about their business peacefully. And we must protect them by making sure that the few elements who are involved in criminal activity are brought to justice. I want also to emphasize here that in the same sector, we must find a way of ensuring that the economic activities can benefit young people, because it's a multi-billion economy. It's important that they are properly organized, and we want to request county government to partner with the national government so that we can organize the border sector to be an employer, not to be seen as a respectable profession, you know, as a respectable transport sector that can be involved in security, supporting security operations. In some counties, and I'm very impressed in some of these counties, it's actually the border chair sits once in a while in the county security team. And the county security team benefits immensely from the intelligence that is collected from the border sector. Na ripoti yu ya Jeff Wagituma gatukira gatanta nteto cia tugoroba na ariwe mutegeri wa Meru TV nkatho cia mwanya no tuba kwithirwa ria muna batu no tuthingatirite na kwithirwa nduko cionthe ugitegera Meru TV tugikuretera jara tetero tukuthuranira ontuku oni ngakwira ibwega no tuba kwithirwa ria munani rito riakwa urimbita Njeri Wacheupe.
Thank you.